Kongeye kubasuhuza kandi tunabaha ikaze bakunzi ba Kigali House, bakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi, dushimira nabo tumaze guha serivisi kandi n'abamaze kwiyandikisha cyangwa se gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Mwarakoze cyane. Uyu munsi rero nkuko mumaze kubimenyera, twabagereye mu Kagarama aho tubazaniye inzu nziza cyane irimo kugurishwa. Ni inzu ya kadastere ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Ni inzu iri mu kibanza gifite ubuso 500. Murabizi yuko ibyo bibanza bitagipfa kubonekamo amazu mashyashya. Ni inzu nziza rero yubakanye ubuhanga, ifite design nziza, yubakishije amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru, ifite jaride nini, ifite parking nini. Ni inzu iri hano Kicukiro Niboyi, irimo kugurishwa kuri miliyoni 170 z'amanyarwanda. Ni inzu nziza rero, turaje tuyibatemberezemo murebe uko imeze. Ariko mbere yuko twinjiramo turabanza tubatembereze muri ibi bice byo hanze. Urabona ko inzu yo kuri kamera igaragara neza cyane, ngira ngo murabibona yuko igaragara rwose. Iri hano Kicukiro Niboyi, igiciro cya miliyoni 170 z'amanyarwanda. Iyi nzu kayibikaho uyu munsi. Mbere yuko twinjiramo ariko ntitwakinjira taberetse ino jaride nziza cyane nini. Ku muntu wagura ino nzu afite abana, urabona yuko hari espace nini cyane yo gukiniramo. Ni jaride iteyemo indabyo nziza cyane, ubona ko ni jaride nini rwose. Ubuso 500 nibwo iyi nzu yicayemo. Urabona yuko ari ikibanza kinini cyane kandi gihagije. Reka rero tuvuye muri ino jaride tubereke na parking. Tukaba tugeze muri parking yacu. Ni parking nini yajyamo nk'imodoka hagati y'enye n'eshanu ziparitse neza. Urabona ko ari parking nini cyane. Aha ngaha kuri gate hose uhaturuka hari parking, ukaza ukamanuka ugatambika hari ahirya. Iyi ni parking yose. Urabona ko ubuso 500 turimo kubabwira, ndetse bunarengaho gatoya iyi nzu ibwicayemo. Miliyoni 170. Iyi nzu ntigucike rwose. Niyo nzu yonyine isigaye ifite ikibanza kinini. Reka tubereke n'ibindi bice. Inzu yacu rero nkuko kandi mubibona, urabona ko ari inzu rwose isobanutse, imeze neza cyane. Nawe wakihera ijisho urabibona rwose. Hano rero tuhafite urubaraza rwiza cyane, runini, rugari rwisanzuye. Urabona ko ari urubaraza rumeze neza, ruteguye. Urabona ko intebe zajyaho hano ni nyinshi rwose. Urabona yuko ari ahantu ho mwakwicara mukaba mumeze neza mutuje. Aha ngaha rero tuhafite urugi rwiza runini cyane, rugari rwisanzuye. Mbere yuko twinjira muri salo yacu, tukaba twinjiye muri salo. Urabona yuko ari salo nini cyane. Ni salo nini ihagije bishoboka, kuko ndebera size y'iyi salo aho kamera iri nanjye aho mpagaze. Urabona yuko ari distance nini cyane. Ni salo yisanzuye imeze neza cyane. Ubona ko uyu mwenjiniyeri azi gupima inzu neza. Plafond ni gypsum, amatara meza cyane, amarange n'umweru. Urabona ko ari ibintu bijyana cyane. Twakomeje tubatembereze n'ahandi. Tubafitiye hano salamanje nziza cyane, imeze neza. Ubona yuko iriho nayo plafond nziza, itara ryiza cyane, amarange meza. Ubona yuko hano ushyizemo imeza, tebo y'abantu 8 bakicara bisanzuye kandi bikagenda neza. Hano tubafite lavabo nziza cyane, iriho n'ikirahure. Ubona yuko ari ibintu biteguye neza cyane. Dufite igikoni cyiza kandi hano kirimo utubati twiza cyane. Ubona yuko ari utubati tw'umukara n'umweru. Ubona ko ari ibintu byiza cyane. Dufite hano lavabo nziza zazindi zigezweho. Iyi nzu yacu rwose kuri miliyoni 170 ntigucike nyamuneka. Iki gikoni cyacu kandi gifiteho hano storage, nayo iyo wabikamo ibyo kurya byose byaba biri aha ngaha. Urabona ko ari ibintu biteguye neza kandi cyane. Aha, nkuko twababwiye ko ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Kaduhere muri iki cyo twita icy'abashyitsi. Hano tuhafite dushe na toilette nziza irimo amakaro meza cyane. Ubona ko ari ibintu bisa neza cyane, shawa nziza, ibintu biteguye neza. Icyumba ni iki ngiki rero cyo dukunze kwita icy'abashyitsi. Urabona ko icyumba cyiza kinini cyisanzuye. Urabona ko hazajyamo garderobe n'igitanda. Ni inzu wagura ukaba utuye neza, cyangwa se wakodesha bakaguha nka miliyoni cyangwa 800 n'impamvu. So reka tubereke ibindi byumba. Tukaba twinjiranye mu bindi byumba byacu. Iyi niyo korodoro itwinjiza mu bindi byumba. Urabona ko uyu mwanya wose ni korodoro
yo mu bindi byumba. Reka duhere aha ngaha rero. Hari icyumba cya mbere aricyo iki ngiki dukunze kwita icy'abana. Urabona ko ari icyumba kinini cyisanzuye kirimo amarangi meza, ubona ko ari ibintu biteguye neza cyane kandi bisa neza. Reka rero dukomeze tubereke n'ikindi cyumba. Tuvuye muri kiriya cyumba turahita dukomereza ikindi cyumba nacyo cyo twita icy'abana. Ubwo ufite umukobwa n'umuhungu, umwe yarara hano undi harara hirya. Urabona ko ari ibyumba bigari. Iyi nzu ntiyaba ifite ikibanza cyo gusa 500 ngo igire utwumba dutoya. Urabona ko ari ibintu bisobanutse rwose. Iyi nzu yacu rero, ibi byumba bibiri nk'uko twabiberetse bikoresha hano dushe na toilette imwe n'iyi ngiyi. Urumva niyo bisharinga uko ari bibiri. Urabona ko ari dushe na toilette byiza, amakaro meza, toilette za original n'ibintu byiza. Reka tubatembereze rero no mu bindi bice. Tubahaye ikaze muri chambre principale cyangwa se master bedroom yacu. Turahera kuri dushe na toilette byayo. Urabona ko ni dushe nziza nini yisanzuye ngari rwose, lavabo nziza cyane, mira nziza cyangwa se indorerwamo inaka. Urabona ko toilette ari nziza, shower ni nziza cyane kurushaho. Urabona ko ibintu byose biteguye neza kandi bisa neza. Iyi chambre principale ifite hano dressing room cyangwa se urwambariro rurimo garde-robe nziza nini yisanzuye. Ubona ko rwose nta kintu wayinenga. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Hano rero tukagira umwanya w'icyumba. Reka duse n'abahagarara hano tukibereke size yacyo. Urabona yuko ari icyumba cyiza kinini cyisanzuye kimeze neza cyane. Urandebera size yacyo nacyo ubwacyo wagira ngo ni salo. Wibutsa ko iki ngiki ari icyumba gusa kubera ko dressing room wayibonye, ariko ushobora no gushyiramo garde-robe ya extra. Urabona yuko plafond ni nziza, amatara ni yayandi, ibintu byose biteguye. Miliyoni zawe 170. Iyi nzu ntize kugucika nyamuneka. Reka tubereke no mu gice cyo mu gikari. Tukaba tugeze mu gikari cyacu. Urabona ko ari igikari kinini rwose. Aha niho twanika imyenda. Mu gihe waba uyiguze niho uzajya wanika imyenda. Hanyuma hano ushobora kuhogereza ibyombo. Urabona ko ari ibintu biteguye. Hano rero ni igikoni cyo hanze ku bantu bakunda guteka ibintu bikomeye, ibishyimbo, amasombe, naho ngaho bigomba kuba bibarizwa. Hanyuma hano tuhafiteyo inzu y'umukozi. Hano kuri ino side hakabaho dushe na toilette bye. Nyamuneka ntucikwe no kugura iyi nzu. Niba rero urebye iyi video ukumva urenterese yo kugura iyi nzu, watuvugisha. Nomero zacu ziba ziri aho ngaho kandi ziri no kuri WhatsApp, wanatwandikira tukagusurisha ino nzu, kandi tugushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona amakuru nk'aya ngaya. Tuba dufiteho imari zitandukanye z'ingeri zose. Urumva yuko nawe ushobora kubonamo iyawe. Wibagirwe gukora share, like na comment kugira ngo tujye tumenya ibyo duhindura umunsi ku munsi, turusheho kubaha serivisi nziza kandi aya makuru nanone agere kure cyane hashoboka. Tubahaye ikaze rero, ni karibu mwihahire.